Assalamu alaikum YouTube görüşler, qadırman görermanlar, Barpı Gissar YouTube paraqchasının katılışları, jana görüşleri, dostlar bu sizler görüp жатқан qo'zi qo'shqor Satılbayt жөн гана тамаша eretinde жақшылап тамаша qilib өзүңүздүн жакшы ой пикирлериңизди комментарий калтырып кетесиздер деген ойдобуз. Жана биздин каналда биринчилерден болуп көрүп жатсаңыздар лайк баскан жана бизге катталганды унутпаңыздар.